ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Namar ke jing Swkhd slam ba ke result jang District Selection Committee Southwest Khasi Hills District. Mentaka sengi ka khandai trek rempang ke KSU Southwest Khasi Hills District. Lama ke KSU Makrwat Circle kelik benyekran Deputy Commissioner ke District Ubati Lingwa bu udai benle AA ya ke result jang DSC ke bala Swkhd la slam ba. Kumanjupan kan mau bagi jing court application jang District Selection Committee Southwest Khasi Hills District kedai ke bala penlong du usnam araja RPR mereka ni ka kam kelas Swkhd no bat ka kelam la ben penmi iki result hadu mentai ke sengi hakini ke jing kran UDC Bati Lingwa ula kular bu unsa shimkian no ikini ka kam bat bu unsa penmi no shan hakini ki bna ki bansawan bat na kaliang ke KSU kala buru ik jing Maham balada kani ka kam kandang ye biteng ye jing Swkhd kasengkan sa shim de ki we ki sinjam ki ba khamting hajing sya ya kam tung jam lingba ka diasi pada khot adu nem arajar puar nrei ka risol hadu munta kimpat penme na kidau biba idon ka tu ka ni kidau biba na kaliang jong ka office kadang ka krep man penbet te nrei hakani ka jing kundu jongi munta bat disi na kaliang jong disi ular ban simkhia ni kambat wan penmi no ia kana karisol di sti ba ladap khot hakini kisnam ladap haunu hakini khendiat banai masokan bat nakaliang jong seng ngisno ba ngi kentu ya udisi ba lakumnu kumuru udai ban penmi no karisol khnang ba kanembu jing ya kisamla wat kam wat jam nang ne po kadong kathany jongi kajing khot jong ka di sti na kamta kisamla thep kam thep jam sedang nadu benai Januari Februari jong nem arajar puar ni kajing tep kam tep jam ni po district jong ni klem pat la ban penni dina kaleng jong seng lek ben kenduk mene mandawa no disi bodai ban penmi no ekresol kenang ba kanembu jing iki samla wat kam wat jam ni po district yo le se kandon kajing Sahteng jong kibor niat district hagawele karisol di asi nakaliang jong seng hi ngin sim ya karai ka bateng namar ngim kwa ba kini ki kini ai Sahteng kumne namar kum kadong kathan hi ngidon kam ya karoi kapar habaro kili. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center